Evo me. Stavio sam novo i. Stavio sam slovo I, J, K, L, N, O, P, K, Z ponovo. Ponovo sam dobio Z. Ovo mi je drugi put da sam dobio Z. Ovo sam namjerno uradio. Želeo sam jer su sve igrice tako lagane. Lagane su ove igrice. Ali su i lažne. X, Y, Z. Cilje. Dobro, nema veze. Što je sve to skočilo, ali Trt. Hvala. Aj. Nema veze. Nije loše. Svaka čast. Ovo su neke lopte. Evo, kupio sam slovo J. Kupio sam 100 slovo J. Instagram. Amsterdam. Xox. To je Xox. Obožavam tu igru. Napravio sam X. Ispredeo sam slovo N. Što je najgore. Evo, sad ću da startujem. N. Čoveče, ali je baš super. Baš smo svi srećni što sam dobio slovo N. Svi smo srećni. Watchad.
Dobro. Kao što vi znate, ovo je drugi deo i sad sam na 24. nivou. Slovo J, K, M, N, čekaj, L. Sad ću početi namjerno da gubim. Evo, tek sam se navikao. Eto, navikao sam se. Hvala. Opet ću početi da izgubim. Hvala. Retraj. Kj, kvar, ar. Dobro, slovo U nije loše. 24. nivo je bio toliko težak. Vidio sam da je za onih na 30. nivou postiče najbolje postupke. Toliko su dobri postupci. Okej. Lajkujte i subscribeujte. Hvala što ste gledali ovaj video. Toliko mi znači. Opet sam uzeo slovo U i opet pričam tako. Opet pričam onako. Zamislite da bi otišlo do svemira. Dobro. Thank you. Tanku. Sad su ovi nivoi toliko teški.
Opet sam nešto loše stisnuo. Svaki put nešto loše stisnuo. Opet. Meni su ovi toliko teški. Lajkujte, subscribeujte, dobro, to sam rekao. Pa vidimo se sutra na 3. delu i želim vam sreće sa videima. Ćao!